Gadi kakabsat ti California, LA datoy. Father Ro po datoy nakabakasyon. Ah, questo è quello che ho fatto io, vedi? Tu vas à 5h du matin et puis à 9h tu Okay. Napudot. Shout out kadagiti amin nga gagayam followers ti around California po. Dakam dito kapsut signal. Shout out kano amin kadagiti California, taga California nga followers apo. Dakam dito. Kabakasyon na puro dito California. Lagi tayo followers. Ada lagi tayo mamit madamdama, ada lagi tayo haan. Dito ni Pinky, ni Manang. All over. California po. Anya dito LA na kana. LA. LA Griffith dito. Park Observatory. Adda kam te Griffith Park Observatory. Nay nagmeta pag trailan da kita nag-trail. Ito ni Ma'am Pinky sa tinag-host kanya mi. Thank you, Ma'am Pinky. Top fan. Top fan ka no. Surut kita yung taga-ubog. Wala, surut kita taga-ubog. Awan di taga-ubog. Kamangga. Adot taga-kamanggan ito. Kakabsat ni yot at kanya yu amin. Dali kita makisin narak no. Is it a record? 16 kaya to no malam dete kasinsin. Okay. Kada kita damdamag no ayan na ni Father Ro po hampay na ialis ti parokya na apo. Ijay pa ilaang nagbakasyon na lang. Kasi how many years nga saan nga nakabakasyon. Nay nagmeta trail dan. Nay pag na nagalis ada ito nagtudaw. Nagtudo awan sa motor ni nagmeta kaya trail dyan nga shout out kada kayo amin apo. Okay. Bye bye. Update na kayo.